vidite mi kosa, ne veli ništa. Znači, sada ćemo se prebaciti. Bolje? Jako bolje. Česte ljudi, današnje epizode ste prvu epizodu reklamiranja vaših kanala. Znači, danas ću reklamirati vaše kanale. Znači, tri kanala ćemo u ovoj epizodi da reklamiramo. Izbacite me da vas vidi da reklamiram zato jer sam tek ustao. Tako sam razvedri i sve. Znači, pa hajde puno nador i link kanala, njihovih kanala će biti u opisu videa, tako da pogledajte. Prvo mjesto Elvir HT. Znači, njegov link kanala imate u opisu. Evo i veliki pozdrav za njeg i za ove ostale koji budu pozdrav. I da, kao što vidite, promijenio sam mjesto snimanja. Jej, više nije ovdje, jej. Znači, ono će biti, znači ponovo, tamo će biti ponovo vidjeli, a ovako malo promijenimo. Znači, link njegovog kanala ćete imati u opisu. Drugi pozdrav ide, drugi reklamir, znači za Lazar, Lucky Pro LLB, znači svaka čast na 30 suba. Znači, ajmo mu pomoć. Pa, ajmo makar do 50 da mu pomognemo. Elvir HD, tebi ćemo pomoći na 5 suba. Možda i više subscribe-ajte se obavezno na kanal. Svima, znači koje bi. Treće mjesto, to je zadnje mjesto, nije po mržinu. Nemojte me, ti mene mržić, mene se stavlja na zadnje mjesto. Ti mene voli, stavljaš me na prvo mjesto. Joj, brat, što si mene ostavio, stavljaš me na prvo. Znači, ja ću samo reklamirat. Onda neće nikak reklami. Treći, to je Balkan HD 10. Nemojte subscribe-ajte obavezno, znači tu ovako stavite obavezno. Iz ostale kanale, ne kažem ja sad. Očekujte sutra skeč. Sad možda Elvir HD i Balkan HD 10. Balkan HD 10 će odmah i lajkajte ovaj video. Obavezno, da. I hajdemo bonus, jedan kanal, Elmo332 i njegovim kanala ćete imati u opisu. I šta vam reći, znači, eto to su bili ti pozdravi koji i reklamirani kanala. Ako ti želiš, ako želiš reklamu sljedeći video, subscribe se na kanal, lajkaj video, šera ga sa drugarima, nek se oni preplate na kanal. Znači, ja ću vidjeti jesu oni preplatili, ako ne budu niješ dobre reklamu. I u komentarima piši hashtag JESAM. I da. I nešto ljudi, to bilo to stiče epizode, nas ste uživali. Kad se podržite lajkom, subscribe-om, šerate video sa drugarima na moj kanal. Šerate ga, idemo, treba nam 30 suba do 100 subscribera, pa subscribe-ajte se. Znači, na 100 suba ide challenge, nije kiseli, nego neću ice bucket. To će ići za 100 suba, za 100.000. Znači, za 100 suba snimamo tipa futbalera pol sata. Ništa ljudi, do sljedećeg videa imate od mene jedan veliki pozdrav.